ngeni ya kaunti ya Kitui tona kwa samukondo ungi wa kuthi kotini itina wangaliko ya utongoi ula withi tovona utongoi we ni MCA wa Migwani Harrison Maluki na munyanya wa Kanyangi kuwetakana kusakuwa kwa MCA wa Chuso Munyoki Katonyi tawe mutongoi wa ala aingi na MCA wa Kitui Township Daniel kutuika mukuni wa mutalisa mbungeni ya kaunti ya Kitui kuinati ya meao na kana ulusaninu na kuosiwe siongu sanisio sisa 10 ata Erastus Kithuku Ansomo notuthianite livoti sukwa oliko. Ngusanisio cia utongoi wa chama cha Wiper mbungeni ya kaunti ya Kitui nitonya kufika kotini itina wangaliko ila ikuliana na utongoi umwe wa mbunge isu nguthira tongoi ni MCA wa Migwani Harrison Maluki kuweta kusakuwa kwa Munyoki Katonyi tawe ndongo ya ala ingi na kunyuvwa kwa Daniel Ngoima tawe mukuni wa mutalisa kuina ati ya miyao na kananzi ya sia ulusani nina atumikie Maluki na nyanyae alame wetakana tamo aingi 13 measia nguthu ya Katonyi na memba 12 na sayi ila inakolanilwe imwe inosiwe na nzia itailite kindu kila chale ano na chova nene ni munini wa ndongo ya ala ingi mbungeni isu MCA wa Endaumalalani Erastus Mbono ne mana sainete andwe 13 umwe wonu na andekie adenounce signature yake na asia enekio sainewa kwa atakulete na leta ni ukie bano eva kwa speaker vitu there was one in up and my signature katika anything paina mwe ondu itekelete ni withdraw signature no withdraw ya signature kindu chambe ona wa as long as ndina koaswa ninyi netikela ne ke signature Jesu na neke apate na pressure kana mindate you members ni make yes ai na nungu akwimbwa kwa leadership ndio sako umetokeo amwe mana koaswa kwa ndio imakanelenge lakini mana alea kumana kana whether singili chano wekia ikiunika nikiadhala kabindani kauki kosi cha Maluki ingi kiweta kana avinzani mo mainati ya katiba ka chama cha Wiper chapter cha kana na ila iele tie undo metatala ya mbumbano na iseso ya kuvendwanya utongo ya ilotwa iwa timu ya Maluki ingi iwetakana itina wa umbano wa kuvanga kumavetanga utongo ini kutwaiwa MCA umwe andikie uvisi wa speaker wa mbunge ya Kitui Kevin Kinengo na mwandiki munene chamani cha Wiper Shakila Abdalla alianete na sayi yake kuoswa kutonyethia kuvetangwa kwa utongo ula utuyevo mayendegethia muvya wa Isaro DCI ulikilile na kwika ukunikeli kindu kila oingi chavya wa itheka ni munini wa ndongo yala aingi aiweta onake niwe yumbanete kumya ukosi ayasi ava imemba wala simithwa kwikia sayi yake no inye majority leader wa county assembly ya Kitui na evia ngauma mweo no atiiwe ulawe katika constitution yetu ya chama na katika standing orders situ ila tutumeabana katika county assembly ya Kitui ni duly elected na kiama kia Wiper kikathibitisha that kana ninye majority leader kuba majority leader onge waile kwithia akuimbozi wa through security tuithumwa itu force mpaka chama withe ni janengo ndaya ethabe nenda kwasiba katika Mutongo TV ethabe umwa kwasia ne signature yake yosiwe atena idhini yake pena mwiyo bikotini dikwa DCI na ni tayari tuitwa verify nundu nye katika andwala hii signatures ni chizi na ndo nakukwea none tekula chumite sonde ngukwea honorable fulani mheshimiwa fulani lakini ndo akwenda ni trickery mundu ako ngona trickery ngugo suspect tuna kunikela wa ndo akwimbo we umba bani kenda wikati bani kenda maunataka kusuvia that language in politics ito aibo okay kabindani ka Mauvoo mewetakana mbumbano ka utatasia twaiwe maofisini ma Wiper vala komiti ya andu ana ma utongoi wa Wiper maimie kueleanwa eli alane Shakila Abdalla na Jeni Muasia maikwatamba utongoi mweo Robert Mboye na Ani Kanyi maikwatamba utongoi ula withitwevo ye alama nevo katika mkutano su twe mkutano members 14 members 14 lakini 13 noma metikelagie na kwasia ni makuona nusio kulinga na timu hii tuiba ya leadership ya mbunge tuche machange adha ukiele tia ina ndugu lakini kwa kabina kana makwendo mundu mudauki aruna kunengane bina katika 18
Itina wa kiu vata uwe wetu atawamuvikie mutongwe wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka na ula wendekilisia MCA wa Kiomo Chethani Alphonse Mukwayu osetowe mutongwe wala aingi vau ailea ukwata mba ungaleko ya maluki kana ya katonyi ngaleko ya maluki iyasia kana iyena thina na kiu ethiwa miaoni kuwatiwa katonyi na timu yake mailiana vanene na wendekithio wa Kalonzo. Itina wake uchonthe utongwe wa chama cha Wiper kwe matuku 13 mwei uwa kenda nuna mutangasie munyoke katonyi tawe ndongo yala ingi na ke Daniel Ngoima tawe mokoni wa Mutalisa. Ai pandu vena issue na pandu vena kau no just change of leadership which is very normal. Pata witu nito kuatania andu katika chama cha Wiper. Utongwe umwe wa chama cha Wiper kwiwa kwambelelia wachumwa none kumbelilwe ni mathina itina wakuma lo sikaloni si mwanya kana special sitting kwa kila kiwetekana atakuvalanya sikalo isu na vala kielelo cha isikalo kena ikonenga ni budget ya mautio yambe na konenga ni masietwa ma alama nyuvietwe kutweka mavisa ma municipal ya Mwingi kwi komiti ilasia ilete. Ibinda ila toka ku committee supplementary budget a member alama takwenda maundu ma maendeleo katika akaunti yetu ya Kitui mo kanzini assembly yetu na kwete nduthi tuendezi iseso ya maana takukomiti supplementary budget nenda ndu ma Kitui mamanye kanano mukuona bano ni mwandu ala monga mitu na ngava na witu nikenda wise kwithia anumaitu ma Kitui ni mathukumwa undu twithite tu promise sikalo yisi mwanya ivadhawa na kutumbethiwa ithangoni ya serikali kwa vata umwe na vaikindu kingi cha ile unena ni wa sikaloni isu. Siungusanisio cia utongwe wa chama cha Wiper mbungeni ya Kitui siesa 10 muthia ata niguo ningwitikira naku kana kwithira na two fractions ipe alama kuika makwasio na alama kuika makwasio uguo ni ati ni katika leadership issue members aingi nemewie utongwe ula tunego nyene ne deputy leader majority nyendi nyomo na affected the majority leader ula nene na thokomana ke na whip ni mana affected no utongwe usu wa members aingi maneua matakwendewa no utongwe wo ndilivoti ya Vilingi wa Mauvoo Mutongwe TV ni Tewerastas Kithuku Wanzomo. Chondini wa Mauvoo makoneti mbunge ya kaunti ya Kitui na ke memba wa mbunge kuma wadini ya Matinyani Kitui cha udhuiloni wa Sua Sylvester KITAKA na yamu wa chama cha NAK ni wamenda memba mambunge ya kaunti ya Kitui kukwata na kuthukuma kwa mwambana muno kuvitu kithia maundu mambunge ya Kitui bate kwikia siasa mbungeni isu. KITAKA ni wamenda anyanyae machama cha Wiper alame na ngusanisio cia utongoi mbungeni ya Kitui kwati ya mitaratala ila ya ilete kikatiba kwika mawali kuma utongoi wa chama kiu mate kwete ngusanisio isu mbungeni ya Kitui na kuvingisa sikalosio. Livoti hiyo mbanitwa kwa kuni Onesmus Talo. MC wa Matinyani le Kitui cha udhuiloni wa Sua Sylvester KITAKA na yamu kuma chamane cha NAK ni wamenda anyanya ima Wiper alame vyetu angusanisio cia utongoi wa alingi bungeni ya kaunti ya Kitui kwati ya katiba kwika mawali huku asuna kupeta uteti nza wa mbunge ya kaunti ya Kitui. Enena nandiki ima Mauvoo miakoni ya bunge ya kaunti ya Kitui ya mono wawetekana ngwatani ya memba mabunge ya kaunti ya Kitui noyo kateria enembe ma kaunti ya Kitui kwa kuthukuma kwa vamwe. Aba mundu na kauna ngavana Malombe kaulo iba mbunge no ana siasa mele yako ikanyo tunini na we kumalo kange itini eno ya mbunge ya Kitui male baadhi balamini no bongo betonyeka nondo twaleo kwata na Malombe mwene ndi wa Kitui ndethukuma I love to tell you mana masyoke tukwatane moko twaki Kitui kitu ngwata no nei maana muno na bai mundu kumena Kitui kaunti bai mundu kumena mbunge ni ya Kitui kaunti inge memba wonu wawetaka na muni meyumbanite kuthukuma kwa vamwe na governor wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Makao Malombe iweta ngusanisilo si mbunge ni ya kaunti ya Kitui ni siele kuthela no kana mbunge ya kaunti ya Kitui kutwa isisi kalosia yo vate mathina ethiani andu makwenda kumania siamani mati ya muyalo atitwe na maumanya masakisi well and good work with them but wathi kuchika zindu cia kuna seto mbunge nokitha the against the law you don't expect anybody asiatie which is very wrong. The mbunge baada Kitui we as legislators we are the custodian of law so we are not allowed to break the law has to be followed as custodians of the law. Either ni to solve your mayor na ni to me break ama Kitui kitu kikaende hata kila kiboni asekana na sakueni savu andu mama Matinyani Malombe no kumasavu nondo nimesema ndaki bu menda ndawa na menda maendeleo menda basari lakini yuto alio bitu supplementary budget o Malombe akomye besio savu andu ba nyatu yasia ngai ni musio
watunenge Dr. Julius Makao Malombe na atunenge aishimiwa Ethianu Kitui County alama kwa watu satani itubo yanga ibe twa pastor na mabishopu maboye maimwazu mamutanganyiko mu makili nisio na kememba munyanya kuma wodini ya kidhumola kwa mutonga Paul Maluki wa chama cha UDA nwawetakana vaisi ndusio kava wa serikali ya Kitui ikwamite bungeni isu eiwetakana mitalatala yonde ile nenda kukunikilwa ni bunge ya kaunti ya Kitui kuma kavani wa serikali ni mamina nete nayo nenda kosa manyonondo byandu ma Kitui ndire na neniwe ne atongo yemwe mambunge kwa asia kanabe report sia kuma kwa kaba wa executive zikwamite mbungeni ya Kitui usuno bongo muthei na nasi kana tambunge ya Kitui wa hiki ndo cha Governor Malombe twaisa kuungamia speaker committee supplementary budget estimate 1 ya 2023-2024 ni kana mbunge mekunikile na chuma chitwendete tukathi tumvitukirie ithia ni metikana na kiu na ma committee mazito ma mwingi municipality allow governor na appointie ku mundu lo kwasia kana bezi ndo cia Governor Malombe kwa mite uzuni ni adui wa maendeleo ma Kitui inge Maluki nwawetakana mone mekukwata mbau speaker wa bunge ya kaunti ya Kitui Kevin Kinengo na avodho alamena ngusanisio sio tongo ya Kitui ni maile kumanda ondo meumina ngusanisio isu ni kanasi kalosi ya mbunge isioke watatene tuasia kana idhi times yes ma Kitui tuthukumatuma mbana Governor ito Julius Malombe na bai mundu ena kaunongi na bai kauende mbunge ni ya Kitui tuina ngwatano kila kibonu mbunge ya Kitui ni asia mambinge na andwa na maisa kwa asia ni mame ukontrol mbunge ya Kitui na idhi tuwe behind our speaker Kevin Katesia Kinengo tilivota Vilingi wa Mauvoo Motongo TV kuma kauntini ya Kitui Neta Onesmus Chalo na sio ndongo isia UDA musini wa ilovi isienda tongo ima Azimio kauntini ala mande kukitana na utongoi wake Governor Johnston Sakaja maike kwa isia uteti watene wa mwaka wangili ile na miongo ile na muonza na mayeti kilaka na Governor Johnston Sakaja ni wewe kivila nindini wa kilungu cha miaka 5 Senator Molote na UDA na ulani Tabitha Mutinda ni wawe tayeti evinda ya uteti ya ayombe na imalete kwithe wa mayeka kumuvingisa kana kuvingisa milati ya maendeleo yake Governor Sakaja livo tumanito niwe Benjamin Mwaka Thino wasiumwa cia o yumetuki muyumbe mbakasi ya umilono wazua babu wino hethi toikima ivenda kauta muvango wa Governor Johnston Sakaja wa kutenga maniwa liuma skulu ni wenguma kwa isetwa dishi na county aiweta huone mulati wanzeve na yuatetima UDF ilovi matongowe ni Senator Molote Tabitha Mutinda nimeyumelia kutetea Governor onatuma advice yetu natuika hata lilika mena political ambitions 2027 ku any loophole makona no makwende okikima Governor onatoa matabiata but all said endo meati ekaneina siana situ sikwate leo weka kukena leo nyumbani kena leo kwanza ke private school weta we mbunge leka ku provide wa even 4 course meal kana kaka mwenenzi kena changamoto na Governor ni wose initiative na manya siana sikwate leo we uka udisrupt niki nduetele 2027 umanze kula siya kuna mweka wachaneni na Sakaja afanye kazi yake kwana na mwandu Tabitha Mutinda ni kana vayungwa kitumi cha muyumbe babu wino kulikela milati ya Governor na ila niyo yai itue nene manifesto yake follow weta uno uteti wa kima na chonovi dishi na county ni initiative waambie tene Senate ni passion dito na yo wese kwithia siana nisiona leo nanyeta musiei na tamutongoi to us ni initiative inai kana yende otetia siana. This is one of the best initiatives in Nairobi. Sisi kama viongozi wa Nairobi na ni mbaya sana na no dhukumu no ukisa kwithia we tamubunge udi unga mieka no disrupt wese kwithia kana kaya kena na leo it is very wrong. Nwathudhia Governor Johnston Sakaja aende na uthukumu wake hate kusungilana na ayumbe valo thingilila chavata ni kana member mambunge ya county lofi na ala nimo mavata vyo nimetikilita muvango wa kwethia hamaniwa leu maskulune alamo mona issues ne members of parliament TMCs
Sakaja anafanya kazi vizuri na MCAs wake wote, ameunganisha wote kama kiongozi no matungete pamwe na makakwatiania wabunge na land men ambitions ya 2027. Wacha nini na governor Sakaja afanye kazi yake. Kuma bamusino ilovi dilipoti ya Vilingi wa Mauvoo nito Benjamin Mwaka. Nene musese liboti yake Benjamin Mwaka yutranthini wa uthiomo witu wa mbe tuicokethia twithiwa na Mauvoo wangi. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Kalibu ingimbini wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo na ilituelekela kuyanga likonesha matungulu valama ofisa Mauvoo lisiku matala. Matungulu ni Mauvoo siya mundume umwe mokoni ma NND itina wake kwesililwa ata kingei kuyanana na ngosi siya medho mundume mutheu munona au milase mbanitu ni NND na itina wako na dhayu wake wimu isione alika mutauni waki huu kithokwanu kana sewage nza wa vengi umwe musini uwatala. Ingi alama kosi ya kisanga ki ni maeleise uota yanave na nandukani imwe ya mpesa naki kutia kana kutia aingemena makulio manene valawa kuandatika kana kuiendatika kauta unguwa muta usua siweja yesa kwetano ni maofisa Mauvoo na alaingi mafikie kuthiwa mayambilili ya kweka ukunikilili livoti umbanitu niwe boni motese. Na enendela meva kuvima watakana vatonya kamwe siluyo akethiwa ikite itina wakuvitia kana kungea na kieko mutonyethia wakwivitha kana kulika mutauni uyu wakiwa gigiko kioko ni cho mundi ni twakusia ungei munene tala pala jamaa umwe wikite suti mutheu muno pyu wethi wandoya mpesa ni mwe batala tina wa generation nela woneka ni mwene nthi asembali katanelini cooperative thini wa sewage. Jamaa uci ni watu senya muno nuru no mundu kuoneka aumito obisini mundu mutheu muno netina wa polisi kuoka ni amwetana aumwe siwejine muthokwani muno pyu no baikimwe kinoneka kitobitha na oso ni polisi nende kutungiani wamwe ni kinene na kioyo kingi kusie ukweta watae kingei na kwenda umanya kila kitu meteakia kana kutoloka ni mundu twisi mundu ucio oyapa umeta sembeta idatie mwizi na weka weke ngi na woka sembeta ndaswani wanandu kwa wingi na woka pengi no ito cooperative na ola woka ayekalambe na ambaye musubu kalabatini na ebithabu na nondo majority ando ingi nimeivone kuondo nimeenda muona mone kingeju choya pa niwe kalabatini kalibu nusu saa indi niweza kumwabu ni watangiwa ni polisi ndana kunwa ni mwene nthi na polisi niyo yamwitana ndana alikuwa ngusune ni mo kambosa ni we indi kweli yu andu makola ayi muthena ni chao kithuku na chao kithuku yukera mundu twazu smart yu ni wakona wiyozu nyenu na gikou mbona ndo na kona wiyangi bitara nende mava ingi maitasakana ni watonya kau kethwa nundu ili tuitwaiwa musino yo watala na kundu kungi na nzangili kutumenzeke uthanusia kuendea novena nende na muno la mena maviasala moki wathukanyo mandi zetu yendwelava kwa uni kumini unundu matuwa amathethasia ti undu mambia nundu matuwa amathethasia na yuki uni kindu jali to sizwa munobyo nundu andu ame mpesa mundu usu ni wetha aesi
ki andere bwa kamande osiana ino ndo mona tomora twambe yo beno na ito kune kumini hata niko mini pai Mungu wende na inaona kweli security ba kwanza inaona serikali ya tedia ya museo muno anethe ya kweli ba serikali ya tala ni tetha cia wia no kamituke na ila okoa lakini kiutu ikwenda na tuikwenda amwenge mainditakana maundu taya mauthetwo ni maundu ma kimikalile kwetakana kwambata nandu kumanganza ingi sio mandi sivo sovenani na mituo mithuku ila itonya malicha mathina ni nandu mena mathina nundu ona misi mingi yikomwa na nza na yuba amona tunji ciana citu cie misi nundu wa mathina ala mekuo na tayube kiko cha kuniko batala pe andu moya o batala moya mpesa na mauma makukanetie na moka kwa bahati na nengi nundu ngai na keki muno wa ngai nduye yawa moka masembete moko lika cooperative bank na onde ni makwatwa kou kiu kichangia muno o mathina mweta mukuona mamba ongei nundu mundu ndekomye ciana muthenya wa mbee wa keli no ciaci ciana itiwe ni thayo nundu wa thina wa ebu ne thuku muno niyo mundu ivo nundu ila mundu wakosa chauya we ndetha no ndungi nundu etha yigwe kiku kinunga no ape no mundu atharani eitho akue aivenana kana kwato kindu ya kou ithie tina moyo kontini ya masaku matungulu nyene toboni mutesya Tuisonga na mbele tukunikila Mauvoo kuma kauntini ya Makueni valai kundi ya wote women group ilai kauntini ya Makueni ni ya vingwa mulati wa ndovo ya kegu ula windini wa umawithi ululuko manyumba yo ya kuthenzia kana slota na ndi ndovo ene kuthi wa itethia muvaka alama tuitendini kana mawithi ululuko ni mayo ikundi yithitwe itongoewe ni akakuma mwakani wa 1994 na inane livoti yake Caleb Chalo. Ikundi ya mwaitu ya wendo wa wote ni kundi ya kuma miaka ya Mose Kenyatta musumbi wa mbe wa Kenya ekithilani kuka kuvikia OU na ya yesilia ya mwaitu wako kwatana na kuambisia kinandu chava mwi na kuambisia miradi ya umateria kicha kama ngwende na kenda na alama dila bona ndwatana inge sio nende siana situ mundu la toka mundu wetu ndu bala ni bikete neta muka mwana uzunwa atweta aume mundu aume ni matuisi ya kameke abo muka makatuye lakini mundu ayeta muka mwana lokwa nini ame bao ndena ka mwana maitu no me anine la moji malika ba ukuma bundu na kwa wanga ine mosio niko zaru kwa mama kwa ba mama undu wa mama ine ya wadi usu tumete baza mundu silote twambie ne mama mwe mundu twambie ne ngotole ayo twasanga ayo twache tundu kwa wetinga umwato ya twa wetinga jikatilika na twakanduka twasende twakenduka ni twende twakulya chief twamya twendo tunenge nduka twaje wake twakeza pamba twakeza pamba suelo ndena tuyenuka atyengo kumenanga kini no watu nenge ju bloti situ baso atwenga bloti situ bau na yutwende atwatumande mundu utona tutonoteria nisanake no kutonanga silota ni watu nenge ende silota kufikia hiyo inzika kana yene yo kundi ya mwaitu ile thiva wote na yo mwene wa nombeno ya kuthinzia na muka na silota house valana masio ndesi ya wote na ila siesa wake la muthena irenze awa yinga bunenga ino twekete neza Tanzania zandi yakende kivugitu twakwata latu ekala silota zibaya twandi kivucha utawanaka nya wa mundu mukwana utagi na mongo kutia kila kiudhambia ng'ombe uivo katala toka bae zalika kwa sai mangu kutai mangu hiyo na uto yambia kwa sai mangu ile moji ile liko kwa mama katweke ya kuka busa kataza ninga ya ta yutatu hitu soka kwa hiyo ba kiwingi amwito wako mundi one mavingwa ndovoi ila yende ni wasilota u na ile kumina na thina wa kiwu otondo manager wo one kwelesya to soloni atweze ani twenze ndovoi atwenza ndovoi ila tena kwati tene wasilota ne ya wandu wote na yavingwa muthana ne wa umundi ni man na ndovoi ino itu yethito ye produce kiwe cha 2.8 cubic meters per hour oila tweze kana silota tunatumia 20,000 liters per week ila kinaweza akithiandeka lakini yitu na wekwatyo na kutungia ngai moviani kweza yundo voithito yitu nenga 20,000 cubic liters per day ila twina twese ki yitu ina thina wake huo la mbezera tunatumia cionthe silika katika maendeleo yangi manager wangu atanio ya kiwe ya Wasco niwe emweni munene wa ndaiya ndino wa kuvingwa muradi o shamu kwenda kukata kumyo stand banza wethe numekata ni mwata isu ni nzanzo na
kushimwa hata ne kwa tena kitono mutaje muno kutunga galama ya mkopo la muno sie katika mia kiwudi tunwa mwala ito tenu mwala ito kutake wi chenu as long as we from the source mwete ba mina kibanda chenu baba no problem we allowed indicate kio kingi muno penda mwete wa public private partnership inyuno munga na mashirika sita wasko yaite sakibu na muga tasiketa kingi muno na muga toke mbele tunenga mbele kimwima wena mita ayo whether amuzi kuchimu twana mwana ngachao wasko kila moito katwa asoma mita utete kikiano ndo namba asiano ndo tukaiba kila moito tukazala tukata customer chao kelele chone kukilia amaitu na kimbire chone kuatia mio ila yekitu miaka yana vuiti nani alamanze isie tie marienda aumevo lakini nimekwasya kana mensa kwasya matambya ebinda ila manengia au motongoi ndu paita umetwa myama tunga mi maisa tukalio kwate ebinda ye na vuiti nanga ila neto sala ya ina account yetu eno ya ndugu na iye mpenzi mpendo la noni webini kwa shilingi milioni yo nyumba na iye milioni nyumba kwa kwate bantu tutete na account nanga yande ya nunu no bina wange nokeza nitoa munde nitha no waiwe ima vanenya kuanzisha muradi wa biogas va wote ndini wa slaughter house enu zikayone sia kusaidia gasi ele itona kana ila matona kuteya ene ndi mamusi wa wote na mwethi loko kwa thei wa nthi nkwata niona umisio ni vina mwenene ula unenga andu mwana wa kuna sindu itatoneka Caleb Chalo Mutongo TV Vilingi wa Mauvoo kumava wote Makueni. Tuisekedia kauntini ya Masaku na ke gavana wa kaunti ya Masaku Mwandu wa Vinyandeti ni wameenda andiki Mauvoo kukwatiania na kwithiwa na ngwatanio ina kitumi nikana kwa ili ya mathayumo ma oyu ona ma one nikana kutia nzeo ona misini yo ona itina wa kuthiumu ya uya wavinya anenie kavindani kalao kumaleka si andiki Mauvoo kuthi ithauni ya kiunyanya ya muvila wa mau katikati wa andiki Mauvoo kuma kauntini ya Masaku na alama kaunti ya Kitui na vala wa matha kana umathie kumakwata mbau handiki aimenda ovamwe na kwithiwa me athauki methiwe na woni wa vasa nilivyotiombanitwe ni Ben Musau. Gavana wa Vinya ainena kavindani kalau kumaleka si andiki Mauvoo kuma kauntini ya Masaku kuthie thauni yake unyanya na andiki ma kaunti ya Kitui ni wamenda andiki ya kukwatana kieleloni cha kwa ilia mathayumo. We say whichever way, you are under. And when people are together, they are stronger. Yeah? What you have started with even games, yeah? The games bringing you together is very important. And for me, I can say this is the birth of many things to come for you as the media team of Machakos County. Kaeni pamoja, mshikane, sio tu kucheza mpira peke yake, mfikiria hata maneno ya kujidevelop nyinyi kama a team. Game is important, yes, it also keeps you healthy, but also you must think of ways of investing. Yeah, your media people, how do you make your lives much better than the way they are? Wavinya mathuthia andikia ya maikia kalevasa na misiyo kwa kutethia misiyo ni kana kutia iweta isio ona itina wa kuthiumu ya uya. It is not right sometimes to see some of the people who are media personalities, when they get older, some of them you see, they are not even living the kind of life that they should be living. So it's also very important. You guys are very young. Family is key. Don't be lied by anybody. Yeah? You might be very rich and have everything that you want, but when you die, people talk about your family alone. So as young people, please ensure that you take care of your families and try to spend as much time as you can. Oingi wa vinyane wa matha andikia ya kumakwata mbaundini wa uthukumi wo aimenda kuonania kithito wiani wo. I want to say you have started well, and me as the governor of Machakos, I promise I will support you. I will work hard playing. Is very, you keep yourself healthy. You're young people, hata inatoa stress. Si ndio? Sasa ile mko hapo mnacheza, mtu akienda kwake nyumbani amechoka, anaoga, anakula, ana spend time na family. Si ndio? Gelivote ya Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV nyenita wa Ben Musau.
Nende musese usuni uo muthia wa Vilingi wa Mauvoo muvie mwana kwa lamu atamenena kwa ndini wa mesa ito ya Mauvoo nye nitaumasi wa kitaka ulo nengele Mauvoo kwa nzia meko no Sharon ndindana indi kumagaliko ni ito ya studio tuikuendea withiwe na kiwiyo cha kwa ina.